Bună seara! Dobro večer! Dobrodošli Dobrodošli na večerašnju promociju, drugu promociju u okviru naše predfestivalske manifestacije Dani Gergine, ili na našem vlaškom jeziku Zljivi Gergini. Od prošle godine mi smo ustanovili ovu manifestaciju gde promovišemo izdavačku delatnost Udruženja Gergine, promovišemo naše knjige na vlaškom pismu, promovišemo muzička izdanja i prvi put ove godine imat ćemo jedan etnofilm na vlaškom jeziku. Zahvaljujem se svim vama koji ste večera sa nama, zahvaljujem se našim prijateljima iz Zaječara, zahvaljujem se autoru večerašnje knjige Slobodanu Cvetiću, koji će promovisati 22. izdanje Gergine na vlaškom pismu, Pjevaljači Mokuluj, a zahvaljujem se našem mladom umetniku Milanu Nikoliću, koji će ove godine učestvovati na takmičarskoj večeri našeg 11. internacionalnog festivala. Čuli ste dve lepe numere. Prva numera je istog naziva kao i večerašnja knjiga, Pjevaljači Mokuluj, i jedno staro kolo koje je sigurno Pista Pičori. Aša? Koje je staro sigurno preko, ko zna koliko, 50-100 godina. Jepur je. Jepur je, da. I pre nego što dam reč našem uvaženom prijatelju Slobodanu Cvetiću, želim samo da vas podsjetim da je Nacionalni savjet Vlaha 24. januara 2012. godine usvojio latiničnu i ćiriličnu verziju vlaškog pisma. Zahvaljujući tome, može se zapisivati sve ono što se prenosilo s kolena na koleno. Zahvaljujući tom pismu, znači Udruženje Gergine je do sad štampalo 20 knjiga ili u ćiriličnoj ili u latiničnoj verziji. Ovo je znači 22. knjiga na vlaškom pismu u izdanju našeg udruženja. Mislim da se mi time mnogo ponosimo, jer nijedna nevladina organizacija u Srbiji ne može sa nama da se uporedi. Hvala vam još jednom i prepuštam reč Slobodanu Cvetiću. Dobroveče pre svega. Najpre želim da se zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Sve vas pozdravljam i večeras ćemo da čujemo nešto što je malo neuobičajeno. Ja sam napisao jednu zbirku pesama na mom vlaškom jeziku i doveo sam ovde ljude koji će zajedno sa mnom nešto da kažu o ovoj mojoj knjizi. Ovde su prisutni Sergije Blagojević, učitelj u penziji, moj prijatelj, dr. Ljubiša Rajković-Koželjac, takođe moj prijatelj, doktor književnosti, i dr. Sergije Kržanović, isto tako moj prijatelj. Svi se oni pomalo i malo više bave pisanjem, naročito gospodin Koželjac, koji je do sada napisao blizu 90 knjiga. Pa, pošto je on u svemu ovome najvičniji i najbogatiji, ja bih prvo da on nešto kaže, a posle ćemo i mi ostali. Hvala. Dragi ljubitelji knjige, poštovaci pisane reči. Čovjek je postao čovjekom kad je pronađena prva knjiga, ali mu majmun to nikada nije oprostio. Verujte, dajte majmunu knjigu pa ćete vidjeti šta će u najkraće vreme od nje dobrati. Sumerski epo Gilgamešu, najstariji epos koji se uopšte zna na svetu, nađen je u razvalinama Asurbanipalove biblioteke u Ninivi, to je u Mesopotamiji, u današnjem Iraku, blizu Vavilona, pisan klinastim pismom na onim glinenim pločicama. Šampolion je, da vas podsjetim iz toga,
dešifrovao one staroegipatske hieroglife, to staroegipatsko hieroglifsko pismo, ali je zaista ogroman i nenadoknadiv gubitak, što je još ono antičko vreme, znači pre Hrista u staroj eri, spaljena Aleksandrijska biblioteka i izgorela je, nažalost, do temelja, kao i naša narodna u Beogradu 6. aprila 1941. A imala je na hiljade i na stotine hiljada tih svitaka, kako se onda pisalo to, kao što su i stari Egipćani pisali na papirusu svoje vremena. Da to nije učinjeno, da nije došlo do te katastrofe, pamćenje bi i znanje ljudskog roda uopšte bilo mnogo veće, mnogo bogatije, jer tamo su bili spisi naučni, Arhimedovi, filosofski i mnogi drugi, i književni, razume se, beletristički tekst. Da knjiga kao knjiga nije nešto što je veoma važno, jer nju ima samo pripadnik naše vrste, ili homo sapiensa. Tako nešto drugi biosvet nema, ni biljka, ni životinja. Naročito da nije važno za jedno od najvažnijih stvari, za identitet jednog naroda, ne bi Hitlerovi fašisti upravo namerno zapaljivim, neobičnim zapaljivim bombama bombardovali našu narodnu biblioteku 6. aprila 1941. godine u Beogradu. Zašto? Hteli su da nas duhovno ponište. Šta znači to? Nije dovoljno samo kao što su nam đake streljali. Znate da šumarice. Da li bi ikada neko od nas mogao da digne pušku na dete, na đaka? Nismo mi tako vaspitavani. Ni od Svetog Save, ni od naših i oca i majke i babe i dede, nego da budemo ljudi. Za razliku od toga, vidite šta su oni radili i šta i danas rade. Naprimjer, kad je Svetopolje u pitanju, Božurište naše, Kosovo, to nam, na to zinuli, to da nam uzma. To je, kad srce vadiš nekome, dušu mu uzimate. Znači da nam unište duhovnu nadgradnju, civilizacijsku baštinu. Zamislite da mi bombardujemo, ne daj Bože, da postanemo u tolikoj meri ljudi i neljudi, da spolja ličimo na ljude, a da smo iznutra zveri na zverima, da mi bombardujemo, na primjer, Nacionalnu biblioteku u Parizu ili onu u Berlinu. Nismo mi takvi. A vidite šta, smo sve kroz istoriju kao takvi, upravo, ne samo od Nemaca, od Turaka, ili koliko je onih koje je Turčin i na kolac nabijao i tako dalje. Evo, kogod je čitao, na primjer, Andrićevu, na Driniću, i uopšte, evo i u Kladovu, to nije daleko odavde, kad su Koču kapetana na kolac nabili. Znači, jednom rečju da nas ostave, bez naše te čovekolikosti, one prave čovekolikosti i bogolikosti. Jer naša ta čovekolikost valjda se temelji na bogolikosti našoj. Valjda ima nečeg u nama, neka iskra i nečeg nebeskog, božanskog. Bez obzira da li sam ja vernik ili nisam, stara komunjara ili već sad. E pa. Znači, pre no što su, ja samo podsjećam, počeli da spaljuju ljude, primjer u Auschwitzu, Dachau, Mauthausenu, Treblinki, da ne ređem mnogim drugim logorima i duševnim gubkama širom Evrope, kao što je kod nas bio Jasenovac, najveći pakao na kugli zemaljskoj. Nacisti su, sjetite se Gebelsa na onim lomačama kad su bacali knjige, nacisti su, zašto je Thomas Mann pobegao iz Nemačke? Od straha da će, ne samo njegove knjige,
biti spaljene kao što je, nego i njega samog da će uništiti. Nacisti su, znači, spaljivali knjige. Najpre knjige, pa posle ljude. Koliko je progutao Auschwitz? Koliko Dachau? Ili Jasenovac? Ne samo Jevreja ili ne, nego ljudi koji uopšte nisu bili krivi ni za šta. Kao što nisu krivi oni tamo 1300, ne zna se šta je bilo s njima. Samo znamo da su im vadili organe i prodavali. Pa je to čovjek da tako radi sa čovekom? Neko, evo, bilo je u Nišu sad neka devojka, pa su se složili roditelji i njeno srce sad kuca u grudima, spasila je nekoliko života, jer je tako za života saglasnost dala. I mnogi tako rade, pa sad nečija jetra, bubreg ili nešto, nekome produžuje život. Pa to je plemenitost, to je, mislim, ono što odlikuje našu vrstu, ljudski rod uopšte. Knjiga je, bez obzira na to stradalništvo svoje, knjiga se, kao knjiga, pokazala na sreću jačom od svih ognjeva knjigomrzaca. Od svih ognjeva knjigomrzaca i čovekomrzaca. To ide jedno s drugim. Ona se rađala, evo i dan danas se rađa, kao i ova Cvetićeva, koja je tu pred nama, prosto kao Feniks iz pepela. Možda smo mi uništivi, ali knjiga kao knjiga, verujte da nije. Da će nas živjeti i mnoge još nerođene, ne samo nas, koji sada živimo u ovo vreme. I gle radosti naše. Mi večeras ovde, u Hajduk Veljkovom, i Mokranjčevom Negotinu, Slobodarskom Negotinu, promovišemo, evo, jednu knjigu, dobru i lepu knjigu, dobro napisanu, dobro objavljenu, štampanu, zbirku pesama pjevalja Ćimokuluj, ili Ćimokuli, kao što sam malo čas čuo, ne znam tačno baš kako se to izgovara, iz pera, iz srca i iz duše Slobodana Cvetića. I sad šta da se kaže u ovoj ovakvoj prilici? A da to bude reč, ona prava, nije lako, jel? Uglavnom, retki su vlasi koji pišu na rumunskom jeziku. Je li tako ili nije? Retki su vlasi koji pišu na srpskom jeziku. Najređi su pak vlasi koji pišu na svom maternjem govoru ili jeziku, sad kako hoćete, da ga klasifikujete, da li je govor ili jezik. Sigurno da je jedno i drugo. I sad, da li je to normalno da tako bude? Ljudi, nije Vlaha malo, kod nas ne samo u Timočkoj krajini, nego i šire, kojima je to ili maternji govor. Da ne pišu na svom maternjem jeziku. Za svakog normalnog čoveka, ja mislim da to uopšte nije, niti može da bude nešto, što je normalno. Evo, na primjer, što se srpskog jezika tiče, da vam kažem ko nije znao, da Vuk Stefanović Karadžić nije branio, iako i danas povike na njega, sve što je glupo i što je ono laje na Vuka, umjesto da bude zahvalno Vuku, koji ima 11 grobova svoje dece u Beču. Deca su mu za koruh hleba željkovala, jer on u Beču nije imao radno mesto ili platu ili kako, sad da on u Beču živi, a ovde da zapisuje po Srbiji pesme i da objavljuje knjige azbukom reformisanom, kad onaj Švaba tamo nema ona slova koja je, kako da ti štampam ove matrekuke tvoje, reći mu tamo onaj Švaba. Kroz kakve je muke Vuk prolazi u Beču da uradi ono što je on uradio, kao niko. Ti naši velikani, kao jedan Tesla ili Vuk, to su najveće naše veličine uopšte.